enye into wrong ngilento ukuthi asikhuzani. Uma omunye umuntu enza into wrong siyamyeka agcine ayenza ngaso sonke isikhathi sekayenza into ejwayelekile nathi nje sithule kube ngathi vele into right. Yazi senginotisile kukhona abantu abaplana kuba late. Mina bengazi nje ukuthi kuba late yinto eba accidental. Yabona akusinto oyihlalela phansi uyiplan, yabona. Mhlawumbe uyitshela ukuthi ukugeza kuzokuthatha 10 minutes kugcine kukuthathe 15 minutes. Ugcine ulate emeetingini yakho noma lapho umenywe khona ngo5 minutes ngoba enye yezinto bekumele uzenza kubese kwathatha isikhathi eside ukuthi ukucede lokho, yabona. Boyitshela ukuthi kudla ibreakfast kuzokuthatha 20 minutes kwagcine kukuthathe 30 minutes. Kusho ukuthi uzoba late la uya khona ngo10 minutes. Uyayizwisisa lento, hayi ukuthi into oyiplanayo oyihlelayo. But manje ngiyanotice yazi kunokuphuma i-announcement ukuthi umngcwabo uyongena ethendeni, inkonzo iqala ngo9 kuzophuma kuyiwe emathuneni ngo10. Hayi bese kuba khona umuntu othi ngo9 ngizophuma endlini yami, ngizofika lapha ngabo 20 to 10. Hayi i-wrong mara leyo nto ukuplanile lokuba late ukuplanile. Abanye baze bayijwayele into wrong, ayijwayele ngento eyingozi very risky. Uhlala eDontoni usebenze Witbank, uyazi ukuthi ke Witbank ngamateksi seyiphelele nje imali yokuya Witbank, ngiyabekisa nge260 rand. Hayi umuzwa wathi hayi no, uma ningangihlanganisela nje u220 rand noma u200 mina ngingafika. Aplane itrip yonke umuntu ngemali eshodayo, nimbone vela park isikhwama athi hayi uyahamba nithi hayi bo ngoba uno200 kusashoda u60 rand athi hayi no ngizobona iplan la ndleleni, uyabona khona abantu abangawazi ama price abahamba ngeimoto zabo, yabona ngizothi angihike bona hayi ngizabajuda.